sadayana para pedagang sing sararukses dagangne sing garede batine sing biasa nyukupan keluargana hayu urang hiburan bobo Allah Ari Cep Andika audio aya nuhun kasep pun rayi teh Sinjang modasan ingat wajib Dharma Satria budak kangon Karawang Sinjang modasan Allah keluarga besar Bapak Budi Bapak RT Budi kali Ibu Epa di kampung anak-anak para patan ofisial hadir ya Bapak RT Budi Sepo ame di kampung ku benagi Allah Ibu Eka Ermawati ayah Ibu Eka Sebul be Allah ke abdi penguasa Bapak Haji Sawo nu bade hajat mah Bapak Haji Sawo Ibu Jaya nu bade hajat padalangan ke abdi penguasa dunungan bade hajat wah beres ya lamun are pikanun aya adang kuncen seni subang pikatin ayah adan kuncen seni subang ihai sini jangan bodasan iya hei aya adang putri berantai sinjang bodasan iya hei jangan ada kesukaan Tetenana putri benatang Disana kesukaan Mama Nanen Tiara putri benatang Putri benatang Mama Nanen Tiara Mama Nanen Tiara Ayah adang adei Mama Nanen Tiara putri benatang Mama Nanen Tiara Mama Nanen Tiara putri benatang Payuna Mama Nanen Tiara Ayah adang kuncena seni subang Mama Nanen Tiara putri benatang Sinanjang modasang Ayah adang adei Sinjang modasang Mama Nanen Tiara Ayah adang kuncena seni subang daya nu bagus Ayah adang adei Si bayar Ayah adang daya nu bagus Ayah adang kuncena seni subang Mama Nanen aturan Tiara ayah adang kuncena seni bayar Mama Nanen Tiara ayah adang diserang Mama Nanen Tiara Mama Nanen Tiara kapayunan Mama Nanen ayah Tiara adang kuncena seni subang anu bager sinajang podasang iya yang ayah adang putri benatang sinjang podasang Mama Nanen Tiara putri benatang Mama Tiara putri benatang kapayun Mama Nanen Tiara ayah adang adei dibayar Mama Nanen ayah Tiara adang adei putri benatang ayah adang adei anu bagus ayah adang kuncen seni mah ayah adang kuncen seni ayah adang ada saya Mama Nanen Tiara putri benatang anu bagus sinajang podasang aturan adei Bapak RT Budi Sepo ame anu bagus Teteh Noni putri benatang kapayunan aturan Teteh Noni deui bayar laguna Teteh Nano putri benatang Teteh Nano putri benatang deui Hai Bapak Haji Odi aturan Bapak Haji Odi Bunda Jaya hoyo dibayar laguna Bapak Haji Odi Bapak Haji Odi Bunda Jaya aturan wek Teteh Nano putri benatang
Haji Odi 2 kali Mangku Hajat bobogohan Pak Haji Odi saya Pak Haji Odi miwa ibu Yakiman Teteh Nuni Putut deui Putri Bentang Putut Teteh deui Nunu Teteh Nunu Teteh Nunu Chef Andika 2 kali audio papacangan Chef Andika audio sana ayah Yakiman orang simpang sadaya iya mau nampol iya batur kabita komo orang suka dengan suka Bapak Haji Rahmat silik reret Bapak Haji Rahmat maena mata Bapak Haji Rahmat silik siwik dana Satria Bapak Wakil Odo mak ya atuh Bapak Wakil Odo areng kirakan simpang deui Bapak Eno Bapak Asep Bapak Dang Bapak Dang Wagir Apanajen asal bersatria la 2 kali bobogokan Teteh Nunik Putri Bentang apanajen deui danaya nomi kaki putut deui Acanaya putut deui Acanaya mamanajan deui Lolo 2 kali papacangan 2 kali danaya mamanajan deui nomi kaki man Ai putut deui Bapak Ketua mak putut deui Bapak Ketua Sam Bapak Ketua Sam alah dohon Bapak Ketua Sam suka dengan suka iya silik reret maena mata silit siwik dana Satria Bapak Ketua ya atuh orang Bapak Ketua Sam areng kirakan Bapak Ketua boga kabogo Satria iya moala areng iya takararga ai salano bagara Satria la bet tepangan ya he bapak rete kudu sepulame kudu pagi atur rete sepulame keluarga besar Cibalandong salira keluarga besar Cibalandong bapak rete kudu sepulame Jakarta Timur hadir mak mane imutan kurang belanakan atur nuhun damang hatur nuhun Ukayang kenangan keluarga besar Cibalandong Jaya Cibalandong Bapak Asep Mama Haji Asep Cibalandong Haji Asep Cibalandong Jaya Bapak Haji Asep Cibalandong apa Risma Cibalandong aduh lala Karapatan Simpang Karapatan Simpang Bapak Haji Asep Cibalandong Jaya Mama Haji Asep Cibalandong Jaya ayo hadir mana di mana Bapak Haji Asep Cibalandong
Cibalandong Jaya. Bapak Haji Asep. Para patan sisang orang asem Jadi Bapak Haji Asep, Mama Haji Asep, Cibalandong Jaya. Alah nuhun. Bapak Haji Asep, Cibalandong Jaya. Alah orang di korangan. Ya he. Alah orang di korangan. Disimpan Pak. Iya. Abang tulis diri. Simpang Orang Cirangan. simpang deh. Iya. Longgar tulis sorangan. Abu. Iya. Atur nuhun. Abang tulis diri. La.